Salah si Siti sianya. Henteu aja. Bohong sia, tadi aing melo kerja siapa doan bae jeung si Siti. Di henteu aja, Mak. Teu salah deui. Ya sia. Seserian sia. Mun can nyiar duit mah ulah sok sosokan ngajajanan batur. Heuh, mah hampurannya. Ih, ayeuna puasa terakhir ya. Jeung cara nana jeung geureum puting. Cat budak heula ah, jeung acara jeung geureum puting sampean lo. Aya kitu nu acara. Woi, dak. Ngumpul yuk. Ai. Bro, naon si Krisuk? Woi, dak, ngumpul yuk. Oke, siap. Kang Guru 1 meluncur. Naon sih yuk? Si Juki geus pengen bae. Woi, dak. Ngumpul yuk. Heeh. Ayo Juk, aing tapi ngajemput si Siti heula nya bebek aing. Nelpon bebek heula nah. Halo, Mai Lopiop. Kenaon? Itu karena naon gogoleran bae karang hudang hees. Cileuge di mata kene ye, can dicokotan. Pantesan ada bojigong. Si Juki tah. Ajakan ngumpul deuk naon, Bo? Oh, tuh. Engke Siti nyusul ka ditu. Tuh. Oke. Woi, Neng, da kemana sia si Krisuk keneh ge? Eta deuk sama si Juki, Pak. Oh, sugan da kemana gitu. Pak, jadi tadi Minta duit biasa, pengen terpos lagi. Keseng naon meureun. Eta gasang meuli baju brand, Pak. Ya penen can boga baju brand mah. Dia beli baju bae di kamar ge badeg sa baju sia. Eta mah baju PM, Pak. Atuh kan penen can boga baju brand mah. Belagu jasa sia, minta tah ka mas sia. Naon sih pi, duit mah ketika sodik deui ye. Geus berbemi kayak digantian ku pipi. Oh, atuh engke gantian nya ku pipi awas tadi gantian. Oh, Ya penen ceban doang. Ih, naon mah duit ceban doang. Mana cebanan lecek di lah. Atuh mau mahi jeung beli baju brand mah ieu mah. ai sia penen. Daek syukur, teu daek kadekeun geus sia duitna tuh. Geus lah. Kuna asera lompatan bae. Lama, ekor ya. Lompatan kok sudah juri guys ya. Yang BAB di aing. Ah, sekali mandi bae ah. Awak aing geus bau tai di lah. Kemana Juki? Dekuk, Mak. Pinu tak kamar mandi aing. Woi, saya di jero. Dengan A, mulai jemput. Beran Roy, di geus teu tahan yeuh. Oh, tangguhan. Geus di ujung, astagfirullah. Duh, menang jasa minta setoran mah. Eta siap dengan baik. Tuh kan takbiran. Mana ya Juki? Juk. Juk, Yo, Juki. 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 Budak geus datang dah. Geradeg ya. Tuh. Geradeg ya, Min. Hei, penen. Itu ya, kedeng puting wacara naon kitu jeung malam takbiran. Orang nongkrong di luar bae. Ih, naon nongkrong? Bosan aing nongkrong di luar mah. Naon kayak kitu anu leuwih bermanfaat. Urang ngaluat bayu. Naon ngaluat bosen aing ngaluat mah. Terus naon atuh nen siangna? Kumaha mendingan orang ngaji daripada orang kaluyuran bae teh jelas. Kemudian ieu keur PSBB. Tadi ditewak polisi, ribet pan urang ge. Nah, bener Senen, dengan orang ngaji bae lu bermanfaat. Kedeung lah ya, aing gebeja ke emak aing heula. Mak,
Mak, Oh, Juki. bang telepon Pak Ustad. Kadang puting budak dengar aja, Mak. Oh, kadang ditelepon. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Aya naon, Mak? Nanya Pak Ustad, bisa ngajar ngaji budak tak kadang penting? Bisa mah, bisa. Oh bisa. Alhamdulillah teh bisa mah. Mohon ya Pak Ustad. Heeh, Mak, sami-sami. Alhamdulillah budak darek oge belajar ngaji. Setelah kadang penting yang lempang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Nulain ke merana. Setik di meureun nyampe kadang Pak Ustad. Atuh gitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kira dari yuk. Aduh, di mana ya? Gitu kalah. Duh, puyeng aing nu meuli rehe jasa kalau don dia mah. Ning balik bae aing lah. Bang, Hoi, hadir Haji. asa bae? Ya ramean, Atuh. dia bayi bareng-bareng. Salam. Geus kira ya orang mulayan bareng-bareng ayo. Kira ngaji menen. Coba misi. Tuh, gantian tuh. Aman bae. Bisa bola nanya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, geus oge ngajina. Geus penting hayulah, urang gerak istirahat, gerak balik ke imah. Gerak baca surat wal asri bebarengan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr. Kutuk ayam, Mak. Ai Pak Ustad punang. Ayam men. Oh iya Pak Ustad dan kawan-kawan, isukan lebaran ki maju kinya. Siap, Siap, Ayah Astor. Aya, Jipang, aya, dia ketaprang. aya. Sip. Anu umet yang nginumna doang. Bangke. Pamit Pak Ustad. siap. Kita Pak Ustad. Ulah gitu Pak Ustad, ih butut-butut ge bebene urang eta mah. Bercanda. Mau balik emang? Ayo balik ah. Balik ya Pak Ustad. Oh, siap. Balik. Cek adanya di jalannya. Tela. Adanya. Telanya kabehan. Tela. Mangkel Haji. Alhamdulillah Pak Ustad, ayeuna budak dadak ngaji daripada malam takbiran keluyurannya. Alhamdulillah Juk. Di tahun ayeuna orang masih diberi hidayah ku Allah. Pak Ustad. Mudah-mudahan di tahun harap orang bakal kos kibanya Juknya. Amin Pak Ustad, amin Nah, Allah. Juki geus beli baju encan. Belum lah. Mantap. Alhamdulillah, tahun yang bisa lebaran kira juga gak aing. Bismillah abah ganteng. Kos kembalian doi ya. Non Roy, Saya minta maaf orang juga salah. makan Roy, kos ngelunjak aing teh ya. Lah, sih dia. Aing karena minta maaf lagi dicamain baik. Jadilah yang minta maaf lah. Sial ya budak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Saya minta maaf lah, menunggu salah. Mak, juga diampur ya mak, nggak salah mak. Pokoknya make minta ampura Ma. kakabehan dia kabehan sing boga salah. Sing paling ter kakolotnya ulang ngalunjak sing balalagur. Tadi nih Rosia, pinter makanya. Oh mak, minta duit pesanan tuh. Pelasan segala naon. Itu mah tuh. Buat duit mak. Pesanan lumayan. Alhamdulillah. Kalau tuh lah. Nih, ini adik. Yo, tampanan. Sampai aja teh. Lombanya siapa?
Nun Maya. Mak. Alhamdulillah. Diambur-ambur tanya. Mak. Seminggu. Bro, cepet dong. Iya, bisa. Kang Mak, assalamualaikum. Salam. Pak. Naon penen? Tinggal izin ya, maaf Pak. Oh, bapaknya ampun aja. Oh, Pak. Hampura nantinya. Mak. Tekun naon hampura maju bapaknya kapenan saya salahnya. Pak. Naon penen? Udah ditanya tuh. Iya, gak beli baju brand. Ai siap penen, ai mah. Di kemari brand-brand bae. Depan lebaran, lo berduit baru pemakai ini Bapak. Yo, Nah, iya, lo baju ngeluarin kena. yo. Masih ini doang eta, lo pakai ini. Ai sia jeung budang ke. Tambahannya Eta, lumayan. mah bager lah bapak begitu biasa. Sia mendak dah. Masih jadi di mak. Iya tuh, nah, lumayan. Bager kakolotnya. Eta jadi. Yo, Nah, gitu. Nun ya, Mak. Kumaha urang kayak masih Juki, Mak. Kumaha? ai bapak mah. Kayak orang barang aja masih jukina. Ayo orang kayak masih Juki. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Jismin. Bro. Bro. Jismin dulu, dadap. Yuk. Dari. Wah. Kamar ada ya? Assalamualaikum. Salam. Bu RT jeung Pak RT. Nah, izin bapak izin ya. Izin mah. Pakai. Calik. Minal izin apa aja ya kabehan budak. Coba penen. 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 Ada. Tuh, di mananya? Di belah. Sekarang ngantri ya. Kita bagi-bagi duit ya. Mama dia PRT mah dia kasihan dia PRT mah. Gerak dek kumaha ya bagi-bagi na. Ini gerak. Apa ya, Mas? Ya. Kira ke gerak. Kalau gini pertandingan aing. Iya tambahan. Biasa dulu. Ayo, orang makin gerak. Ayo lagi yuk. PUBG. Yuk, tembak yuk. Tak, deung kita. Yuk, tembak yuk. Enggak sih tembak ku aing lo. Cuma nyana ngajakanna baturan doang. Kami dari keluarga besar Akamsa Channel mengucapkan Ya, tadi mata pelan tuh kita Ayo, 1, ya, 3. Dah, gede tuh tapi. mudah-mudahan lah orang lebaran isukan orang bakal ketemu pas di deui. Amin. Yuki geus beli baju can? Belum lah. Nah, yang tahun ini bisa lebaran kayak Indonesia. Kurunya nyangkut nih. Ai, benar-benar budak. lebaran kayak ini.